Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti Proverbio 6, versikulo 9 aginggat 11. Kasano kabayag ti panagid dati sadot? Kaanon to ti ibabangon da? Kunana, maturog ak labasit. Agdalikap-kapak kat aginanaak iti mabigit. Ngambaya ti pannaturog na. Domtang ti kinapanglaw amang darupkan kwa na. Akas iti mannanakaw nga adda armas na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay, nagsakitan ti sikat ko. Itayak pa yung aglutluto. Agreklamo kan, kat ado ti lutwen. Ayan na nga minon dagita kakabagyam. Nagadu kayo matikunak. Ngam apay ataltalo tayo kadaan ti magtrabaho. At da kanong arod trabaho da. Kat, datang rod, awan. Saan kan nga agreklamo? Kababain ka ni auntie. Sadan tuman la umayan no nakaluton ti tao. Mangag na ka ni auntie. Ay, nabanog akon, Hener. Nagsakitan ti sakak ang nakatakder. Clarita, natimplam ka din dyan, juice. Wan, auntie. Ay na, pasensya kan, ta napasubo kan. Apay, auntie. Ayan na ngamin ayan, dagiti kakabagyan nyo. Umayda ka nun. Umaydan to inton nakaluto tayon. Amumatan. Ay, may da kumamot timulong Dama rin na nga auntie. Karo ba yung laang matida? Umayda laang dagijay no nakasaganan ti makan asang wanda. Sa bagay mo't ket di reunion nyo da ito'y. Wan nga rod. Syakpay mat nga rod ti host. Nagadumot gayam talaga ti kabagyan nyo lakay. Ado talaga Sino dyan si Mangpot ang nakakotse? Ni Marina. Bak nang damot gaya mon. Sigud mat nga nakabalanda iti biyag. Ala, intamat sumangon, lakay. Intan. Imbag mat na nakaumay kayo, insan. Saan kami kumanga umay? Tada trabaho. Ayab mo't ngamin nga ayab ni ante. Nagasidigan ti balayo. Uray tado mo't ti trabaho. Ni insan Arturo ngay. Ay na, makiin-inom manin Ay, inakman nga rod sumango kadakwada. Binagaak asaan unay nga aginom. Amumutag no maparto. Ante, ayan nanay ni Marina. Nakatugaw laang itay dito'y Awan mo't nun. Ang mga nunagawi doon. Nagsapa ngayon. Agap-apuran samot launay. Inakpe asikasuan dagiti bisita. O sige ante, taynak mo't agasikaso iji kusina. Nimot Marina da iji kusina. Kanya nga der aramidan na. Ay, kasaritak man. Marina. Clarita. Ada ka mo't gayam diti kusina. Wan, mga lakman tiyawid ko. Saan pa'y anangan dagiti daduma bisita tayo Ay, kat di mo ibagbagan Ha? Ad asupot mo dita. Nayunak man da ito'y iyawid ko. Apay nga, nagkurang matimakan. Nagiyawid ni Marina, auntie. Anya? Diyak kumakayat ng agpilit mo't. Isumot lagayam anak kurang timakan. Kasta ka di talaga ni Marina, auntie? Wan, Clarita, ugali nanti kasta. Isupay tinaladaw asim mangpet. Kansan atim mulong apulos. Ita, nagalisto nagiyawid. Diyak kaya ti kasta nga ugali dagita kakabagyan. Ay, di da pa'y ammo ti tumulong. Diyan kaya tagpalastugin saan? Mabansa na talaga. Mapanan ti anya, insan. Bumaknang kami na. Kasta ka di? Wait, na-promote ni Marina kahit. Ay, nasayata no kasta. Isuitan ti manager insan. Ay, makapaapal kayo man. Ala, agshot tayo insan. Para iti baligi ni Marina. Ay, kat wana, insan. Agawid tan Arturo. Nagsapa matan. Inak nga rod agbuya iti telenovela. Ay, Marina, sana pa nabartag. Ay, umay kakitin. Alangan mo tapanawak dagiti kakasinsin ko. Umunaak nga rodan. Nagalasan.
Nakaala ka lang iti kayat mo, agawid kan. Ay, yak lamakan anos dito. Di may talang matlangan. Ibabain ka manan ako na. Sapay nagkatuday ta iyawid mo. Kat maan reunion may mat dayto. Tumulong ka pa yung kuma. Dayta nga rod tijak kayat. Masadutak nga ginang. Pakawan. Nalpas matlaan ng tinagado nga ininawak. Ay, Nagsakitan ti sikat ko, Clarita. sana bali anti tanalpasan. Inton maminsan a reunion. Jakton kayat adito'y balay, ti pakaangayan na. Apay mat, ante. Kakaasi aklaang, imbag at adda ka. Bayan nyo Taijay mo't ayan damarina, ti pakaangayan na. Ayun Nagsapa, nagawid. Nalpas anangan, nagawid dun. makita mon ti pudno nga ugali dayjay akaanakak. Pudno gayam ti ibagbaga ni Hiner, ante. Ammo na ti ugali dagiti kakasinsin na. Marina, nagado ti iinawan iti kusina. Aginaw ka na, agbuy-buya Siyak ti paginawaw, Di nakdisturbon. tumakdar ka ditan. Dapat man lang dita TV. Na! Aping inadap mo! Ingka ginawan, takot ko to ng dagiti pinggan iti lababaw. Makapasurun ka! Itay ka pa yung agbuybuya. Kat, si Kangay! Di nakibaon trabaho ti babae ta ginaw. Pinayaban ka, Marina. Tane, nagadun tilangan mo. Sir, No saan ka nga absent, maladaw ka. pasensya kan, sir. Anya nga minaya ti mapaspasabakin ka. Maawatan dak ko, ma, sir. Babasit pa'y ngamin dagiti dua nga anak ko. Ay, Amo yung matan ti may nga ina. Asikasuan na pa'y dagiti anak na. Marina, ang sangit ni baby. Bumangon ka na. Anya? Masadotak ka bumangon. Bumangon ka, antay kag timplay ti gatas. At trabaho, ngamsyak pa lang timangpakan ka dagiti ubeng? Nasakit nga ro ti ulo. Ay, unay kamutan. Sapay nagladaw ka, bumangon. Kat aganos ka. Sakmat amin ng tagas asikaso dito balay, Marina. No apay ngamin maladladaw ka pa asumrek iti trabaho. Sa anak nga rod ana iruam asumrak ana sapa. Anya kalaki din aya. Nagado ti reklamom. Ay, unay kamutan. Mga laak iti katulong ko. No kasta nakareklamo ka. Kurang lang arodan ti sweldom, mga lakapay lang iti katulong. Una, tapno saan ka nga reklamo? Kanayon ti panagap-apa dagiti agasawa a Marina ken Arturo. Apay nga'y, auntie. Ti ngamin ugali ni Marina, nagsadot. Dandani ngamin di na kaya trabaho. Uray agtrabaho, saan mo't lang ang makapagbayag, gapo iti kasta kinasadot na. Bayan nyo idan, auntie. Makaamuda mo nga agasawa. Biyag daday ta. Sa bagay mo't kitdi At talang arodan katulong mo, maladaw ka pa'y lasumrek. Napuyata nak nga rod idirabi Kasano? Imbes nga isurum ko mata anak mong agbasa, nagbuybuya ka matlang iti TV. Nagaduki di nga mumon. No saan pa nag-brown out, saan ka pa sumardeng nagbuya? Agsardeng ka, wano saan? Sumanao ka. Pinayabandak ka no, sir. Wen Marina, napatiglaon na iti bagakan ka. Anya day ta, sir. Winarningan kay din. Kanadamot na itadkan ka amemo. May papaniti ka nayon a panag-absent kan kinaladaw mo. Sir, Saan ka matlata nagbaliw? anya ti kayat yu asawan, sir. May katkan iti trabaho. Anya? Inikan ka niti gundaway ngagbalbaliw. Ngam, di mo mat inaramid. Okay. Saan ko matapukaw kat no'y katendak dito'y? O di katendak. Ado di ta apagtrabahuan. Anya ti ko na? Inikat da kay ti trabaho? Anya ko maita? Si kapay tinatangset. Ay na, saan lang nga isoda ti mabalin ko apagtrabahuan? Ay apo ka Marina. At dapat nga rod kumpanya ang mga lakin ka no kastamot asadot ka. Anya? Awanin Marina. Iti dayta nga edad mo, kaniti kasta nga ugalim. Saan da kan nga awatan pa iti trabaho?
Imbes nga isakit na. Saan? Takas-takit din ti bagbagam. Kasano? Kat naalas mo't at talaga ti kasta nga ugalim, Marina. Jack magustuhan na pulos. O basta, insan. Si kalangan ti trabaho. Kapilitan ah. Ay, sapay din na udya nagsarita takat. Imbagam asanan a malapdan ti ibabak nang yo. Ta na-promote ni Marina. Insan, Sa bagay, nasaysaya at matkid na nag full-time housewife ni bakit mo. huwag matkit di ah. Mayat na ita. Tapno maasikaso na dagiti anak yo. Anyangay ka no ti rason. Apay ana ikat ni Marina iti pagtrabahuan na. Di na ba't imbaga? Siya, adam mo. Anya nga dita, bakit? Naikat ka no, gapo iti kanayon apan nakaladaw ken panaglanglangan na. Kasta ka di? Wan, Ay, sayang nga ro ti trabaho na no kasta. nagsadot ngamin ka no at talaga. Agasem, maladaw lang arudon, di pa agtrabaho ang nasayaat. Ay, kasta gayam. Di nala sinaysayaat. Iso ko mati ma-promote. Sayang nga talaga. Sayang nga talaga. Sige, bayan tayo kit din. Bareng pagnakman nanday ta napasamak ken kuana. No nagagat ka, saan ka nga agbisin? Ngam nasadot ka, pulos adi ka lumungaw, kat agbisin kan tulapta. Papagayam, ditan, tinanggibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo